مدخلک بوری دا بحثا توانگین دیاریه کربو و ما گوتو بو که سه حب قرطافین بنگهین ین توانگین دیاریه هنه نوسا نهاجی ام بحثا توانگین دیاریه بکن لی بریوه دوی ام لسر بناف کرن انگو ترمینولوژی ببیر خستنه که بکن هن کس جبو توانگین دیاریه دبیجن توانگین بناف کری انجی توانگین ناسیار و جبو توانگین دیاریه جی دبیجن توانگین نبناف کری انجی توانگین ناسیار اف ترمینولوژی دبشه وقتاندکان دا جی به همان رنگی درکت پیشبری ما. ترمینولوژی که هف پار اکو جماعت از زمانزان ملسر لحف کربه مخابن تونه. جبروی جی از حوجه پید بینم که بناف کرنین جیاواز بوارا پاروه بکم. دا که دماوه لدرک دن دید هن یکسر ناس بکن. پشتی وی گلی گازن دا خویا پچکوله ام در باسی مجره خویا ایرو ببن. امه ایرو بحثا توانگین ندیاریه بکن. چاو که ده توانگین دیاریه دا سه حب قرطافین بنگهین هبو ده توانگین ندیاریه دا جی سه حب قرطافین بنگهین هنه. قرطافین ما اون. اکی جبو نافدرین نیر این یک شمار و ندیارتی بکارانین. اکی جبو نافدرین می این یک شمار و ندیارتی بکارانین. و ان جبو نافدرین نیتار و پرجمار و ندیارتی بکارانین. دی بیراوه. د مجاره وقتانده گندجی ما بحث کربو که دما ام پیوان ندیار دکن ام جی پیوا یک او هنه آلیکاری دخوازن. آها اف اکا دزاین دا نیر اومیدا پیدا دبجی جی پیوا یکی هاتیه دارشتن و اف ان آ د پرجماریه دجی جی پیوا هنه پیدا بیه. جبر که هن قرطافن مجاره دوانگی و مجاره وقتانده که دشبن هف گله کس دوانگو وقتانده گان تبله هف دکن. لیبله شرط مید وقتاندکان دا برا وره بیراوه. وقتاندک دو کرمانجی دا راوکان ساز دکن. لی توانک بی راوکشی تین بکارانین. آنگو جبو وقتاندکان راوک شرطه. لی جبو توانکان راوک نشرطه. دیجا ام مینکن خوی جبو و بشیجی بدن دا کو تولهویا حشی ما بچه و مجو مورانا سرمیجی ما بلاو ببه. مینکن ما اون. آرژن دریه کی ودیکه. مینکدن از دی نامه که بخوینم. مینه که میادنه حواله که خوارن چیکر. مینه که میادنه گوندیه که ماست دفروت. بنهرن هواکن محمو هواکن گرگوهزن. ده هواکن دمانها و بیدا کرده انگو آرژن و از خوارونه و برسر انگو دری و نامه جی دواندی و یک شمار و ندیارن. جبر که زاین دا پیو دری نیره ام بقرطافت دوانگا نیرتیه دتوینن. جبر که زاین دا پیو نامه جیمیه ام بقرطافت دوانگا میتیه دتوینن. لیده هواکن دما بوری دا کرده انگو هوال و گندی دتوین برسر خارو دمینن و قرطافن دوانگا ناگرن سرخوه. جبر که ام بحثا هواله کی مردکن دوی ام قرطافت دوانگا نیر و ندیار بکار بینن که او جی اکیه. دمینه که میادن دا جی جبر که ام بحثا گندیه که دکن و او جی جنه دوی ام قرطافت دوانگا می و ندیار اکی بکار بینن. ام هن مینا کندنه بدن. ویان چیه یکی دبینه. شوانه کی بزن دود. کچکه کی گل برهف دکر. کرکه کی خوارن دخوار. هفوکا میا اول لگوری دمابوری هاتی اساس کرن. جبروی دوی هفوکی دا کرده انگو نافدیره ویانی خوارویه و نافدیره چیه جی هاتیه تواندن. دور دا ویان چیه که تنی دبینه. اون زنه که او چیه کیجان چیه. جبر که زاین دا پیوه چیه نیره قرطافه توانگا نیر و یک شمار اکی به پیوه و زلقیه. ده هر سین مینکن میندن دا جی هفوک لگوری دمین بوری هاتی اساس کرن. دوان مینکان دا جی کرده دوان دیه و برسر خورومایه. بنهرن ما گوتیه شوانه کی. جبر که ام بحث شوانه کی مردکن ام قرطافه توانگا نیر ا یک شمار و ندیار بکارتینن. دوی هفوکی دا برسر ما بزنه و او جی خورومایه. دمینه کدن دا جی کرده اما کچکه و جبر که دما بوری دا هاتی اساس کرن و امی بحثا ندیاریاوی بکن دوی ام قرطافه توانگا میا یک شمار و ندیار بکار بینن و اکی بیوا دزلقینن. بنهرن دیسا دوی هفوکا ما دا برسر ما گل خورومایه. دمینه که میادن دا جی کرده اما کرکه و ام ندیار دکن. جبر و ام قرطافه توانگا یا نیر و یک شمار بکارتینن و ام اکیه به پیوا کرک و دزلقینن. دور دا جی برسر خورویه. نها جی ام جبو توانگا پر جمار آنه دیار میناکان بدن.
Arjen derînan vedike. Ez dê nameynan bixwînim. Hevalinan xwarin çêkir. Binêrin, di van mînakên me da rewşeke cudetir derdkeve holê. Di mînakên me yên dema niha û bê de kirdeya me xwarû dimîne û em bireserên xwe didewînin. Di vir da êdî bireserên me pir jimarin û nedyarin. Ango em nizanin ka arjen kîjan deriyan vedike û kirdeya ez ê tê kîjan nameyan bixwîne. Di mînaka me ya din de jî hevok li gorî dema borî hatiye sazkirin. Di vê hevokê de jî vê carê kirdeya me ango heval dewandiye û pir jimar û nediyar e. Ango em nizanin ka kîjan hevalan xwarin çêkirine. Wekî ku dixuye di demên niha û bê da biresera me dewandî û kirdeya me xweriye. Lê di demên borî de jî kirdeya me dewandî û biresera me jî xweriye. Niha jî em behsa hin hûrgiliyên mayîn ên dewangan bikin. Di nivîsandina kurmancî da dewanga mê tim hatiye parastin. Lêbelê dewanga nêr bi demê re ji holê rabiye. Ji ber ku ziman hêsaniyê dixwaze, di demajuya dîrokî de gelek caran bar û gireyên ji ser xwe yan diavêje yan jî dimehîne. Me ji bo dewangên nêr û diyar gotibû qertefa me îye, ne wisa? û me mînekeke wiha dabû. Azadî, firaq, şuştin. Li gelek Herêmên Kurdistanê ev qertefa dewanga nêr î ketiye û nayê bikaranîn. Lêbelê li herêma Behdînanê hê jî parastiye. Di nav civakê da ev hevok wiha tê sazkirin. Azad, firaq, şuştin. Em çend mînakên din bidin. Bêrîtan adarî dibe gund. Binefş dê siyebendî heşyar bike. Arjenî azad dît. Min tu dîtî. Binêrin. Di dema niha û bê da bireserên me adar û siyabend dewiyane û qertafên dewanga nêr wergirtine ser xwe. Her wiha di hevoka me ya dema borî de jî kirdet dewandiye û biresera me jî xweriye. Lêbelê di nav civakê de ev hevok wiha tên sazkirin. Bêrîtan adar dibe gund. Binefş dê siyabend heşyar bike. Arjen azad dît. Min te dît. Lêbelê di eslê xwe de ev şaşeyeke rêzmaniye û bi vî awayî dewanga Kurdî ji holê radibe. Em di mîneka xwe ya dawî da têkçûna dewanga kurmancî baştir dibînin. Tê bîra we, qaydeya me çi bû? Me gotibû di demên borî da kirdeya me dewandiye biresera me jî xwerû dimîne. Lê di van mînakên me da ev qayde têk çûye û hem kirde hem jî bireser hatine dewandin. Ev şaş e. Ji bo qaydeya rêzmanî têk neçe divê em dewanga kurmancî biparêzin. Belê temaşevan hêja. Li vê derê em gîştin dewiya xeleka xwe. Lêbelê gelek hûrgilî û kitekitên bijara dewangê hene. Em ê di xelekên xwe yê bê da behsa van hûrgilî û kitekitan bikin û ji bîr nekin bibin abone, parve bikin, biecibînin. Heta derseke din û xelekeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Emanetê qenciyê.